Hadin ke jingwat kabalane duna sausngi la lapno ya kamet jongba Marshal Marwen na kajaka tenyut hamarten Shillong. Kumban syupun kan mau bau ne urang ba ulai syak taplub ha kenyut kabala tua ha kesngi sajain lai terik rempang. De hadin ba omlap ha kesngi kababun la shimtino ke State Disaster Response Force SDRF ban pelat yem yau. Daga jing treshdom ke SDRF kilalap no ya kamet Marshal ha kandriu terik rempang ha kepor kumbasau beje no paisngi. Akadeng jungi ki rebar jungka municipal te ngimlak kain cude terkenta no marga jing muti berkat jungi te kambat syuk no marangi siebe tang man ngio no yung de perlok jungi te nadu mensengi saja tu ka hap kaneka nyut tu ka arsidengi ai te hadu menta pada ngisong komen bau la ai yang kita tak kesin mo ai yang kita kata kesin yang kita sukumen nggak sohon ke mesin nggak kristom sikatu kristom tak pun nanen mabakatin ketadam mereka long tai ngisong piru lagi jong kimat pilih tapi bisa lihat hatam pelan long bela yo ban hirap ban gini dah sampai tak habis bisa tak bila isu tu kamu topik bahaya lah sah kalau enggak